6 yanvar күні кешкі 17:28-де Ақтаныш ауылы Бакио Манчы 46 адресі бойынша Манчаяна деп хабар кірі. Манчаның құжасы Сахаудинов Финат Шарипович 61 жылғы яңғын нәтижесінде 3 квадрат метрда Манча тушамияна енәшіде тұрған терек салынған гараж һәм йорт құтқарылып қалыналар кішілерге зиян тимей. Яңғының сәбәбі Манча пешінің яңғын қорқынышшылығы тәрәптеріне туры келмеуі. Uzun периодна яңғындар бүтән теркәлмәде. Бүгін күні біздің 15 ғинвардан башлап жилище 21 планы өтеле башлады. Біздің де әрбір ауылларда бүгін күн сайын біздің сотрудниклар профилактика шалып баралар халық белән һәм ел азагына хәтле безнең барлык район 100% населениесе үтелергә тиеш пожарный профилактика буенча. Анда нәрсә эшләйсез? Без халык белән инструктажлар үткәрәбез. Һәрбер өйгә. Но әйдә монча эшләрне ревизия ясап. Монча мисеннән бик күп чыга бит инде. Әйдә, җөриләр дип. İleriye girip kumalan var mı, uşkalar, soğun var mı? Şunu çok gündüz alına getiremem diyorsun. Neden bu munçalarına kadar bir yasak 41 sene bir şey var munçalar. Bana kimden kafasına munçalar meşe boyayacak. İlk kupajar var munçal meşinden. Elektrik var, seven anlarına koyasaydı sizden elektrik var. Eyde oğuşlar da zayıf insanlarına. Nantıga neler? Çıkaratırdan. Mesela ilgi şartlarına fayda var, fayda yok. Ne olar, ne para kredi yazıp çıkaya kadıyla. Kimin komandada mı? Abiden açıklar getirelim. Eylemin barıva, gelip ne para, mesela söz veren var bizatının hava aldığında çıkış yasalım ya. Buna kanıça para, falansa ne, falansa izvişiyatı var, falan da yok. Naşunda yok parmada ne? Kımnat tahminim. Çıkar bir durum basarlar, onlar al başlar ayladı. Naşun isteyken, ben bir koronavirüs müster gadimin. Halk kabara informasyon verekerek. Neler? Vaksinasyon verecek. Halk kavaracık gerek. Kaysadır bakırgan ileride minanda çöp alırga demintik, açık gelişimler. Meseleler boyunca. İmin o meselede benim şeyini mühim. İde projeler boyunca tam bir kavatı halk kasin edilemesin asil göremenim durum grupta. İyi bir mücevlik katılık getirebilir. Var uzgan yıl biz çek şurtırdık abi projede. İki kişi şurtırdık. Karab 52 man proje buldu. 52 proje buldu bizim. Melekey tuğur şuna göre işte kilometre yağın para gayı. No var mı bakalım nasıl munçalarını tanı kavat reziye sapşırasın ki. Anda endi napish bizning qizg'anishga qarshi maksimum narsa biz ishlayapmiz. Bu profilaktik instruktaj gina xalq bilan protokollar tuzuv masalasi shaxsiy sektorga qaralmagan. Protokol tuzilmasi boshqa turli formasyon qaralar kerak. Aytmayman, protokol tuzib olarlar, ishtirok etib turmaslar. Şeyler şu anlatıp gereken vakit verip albaşlıkla zainteresan edildim. Haydi çaya böyle. Allah için. Bağlamıştık arkadaşlar. Bayram protokollayınca. Anlayla bir dinlemem. Değerli. Yong'inlarga qarshi choralar bo'yicha endi aytib o'tgasim keladi. Uning birinchi bizning suv шығанақтарын чиста tutuv qoralar yo'q ketdi. Büyük ko'p avullarda пожарный гидрантlar qor ostida yota. Avul boshliqlari balansa держательlar. Shunga ko'ra пожарный gidrantlarni qordan чиста tutuvimizni so'rar edim ham yong'inlarga chiqa turgan texnikani ta'min etuvin, tuzib etuvin. Sen zaten ne bilgensin de o kamilini söyleyince fayda. Bizim gidrantlar yok fayda. Sen soğuk almayasın. Zaten ne bilgensin. Bizning şu qorlar yog'gandan so'ng почти butun yerda bo'lasiz. Şam evleriyesi yoksa söylemeysin. Şu an kadar ne? Sen de var şu işten bir yürüye yazıp şart verilmesine gerekler boyunca. Bizden alıp grantı bulman gerekte var bir tane daha falan sual aldı dedim. Anladı ettim. Şu an kadar ana pastanede tokuldak kursan da var. Yine diyeyim. Zaten yerlerde kaplanman diye bekle bulmaya girer ama. Ders Simana çalışında gösterge hatırlan olmuyor. Mineydim bir atlaşında simbe takdir oldu ceketine de yarıp çıkarsın dedim. No, grafiko. Bu naşunu bir nişe ceketine misal edip bitirir. Naşu lider davulak şularını paralı gidiren şular naşundan su alıp falan bu sayıda duruluyor. Tekrar resimde silah şu durasın. Şesine zamışa ne asıyla? Değerli pajans simden.
Гидранттар боюнча түгел этип булабыз мүмкүн биздин аталышта гидранттар чистартылмаган, Илжиде бир гидранттар чистартылмаган. Бул эле актаныш боюнча гана. Железная. Ну, пар жауып кеткеште, может, барып жетелмегендер, может, чистартабыз периодически Ну, медиатор бар. обязательно, күн сайын айтамын. Тагын инде экинчи маселе болуп айтып кетирге керек, биздин республикада жол күнүнөрүндө жылылык күтүлөшөк, ошондай катты биздин районда да плюсовой температуралар болушат. Бул себепле инде айтырга керек барлык ауыл башчыларына, кожалык һәм уюшма предприятие жетекчилерине бул бүтүн объектлардын түбөлөрүнөн сосудтарды түшүрүү керектиги һәм инде кишилердей парларны шулай ук түшүрүп түшүрүүгө керек. Чүнки бул юнөлүштө травматизмны болдурмасак иде ушу шөрмө, чүнки плюсовой температуралар катты жылытачак. Ошондойго катты.